Bravo. Idemo dalje. Drugi tutorial. Nastavak ovoga prethodnog. Ko je pratio prethodni tutorial, nadam se da je stisnuo zvonce, da će vidjeti kada izlazi sljedeći. Svaki put kad izađe sljedeći video, bit ćete obavešteni ako vas zanima situacija na tržištu Bitcoina. U prošlom videu, koji nije bio daleko od ovoga, vidjeli ste koliki je bio minus, bio je preko $150, evo sada smo pali na minus $49. I dalje je Bitcoin u padu, tako da se nadam da ću da počnem da budem u plusu. Počet ću biti u plusu, ovdje će umjesto crvenih cifara biti zelene cifre gdje pokazuju da počinjemo da rastemo. Šta znači da rastemo? Da nismo više u minusu nego da smo u plusu. Počela je cena da pada polako. Evo koliko je 10 sati, 22.14. Po našem, kod njih je, po njihovom je 20 i 14, 2 sata razlike. Ali cena Bitcoinom pada, ja sam se kladio na tu opciju, uložio sam pare da će Bitcoin padati i očekujem da se spustim sa ovih minus $53, da krenem da rastem u plusu 50 ili $150. Vidjet ćemo. Strpljen spašen, što bi rekli. Tako da ako vam se ne spava, za jedno sat vremena bit će i treći tutorial, pa ćete vidjeti o čemu se radi ovdje na platformi. Ali rekao sam vam, ovo je platforma za vežbanje. Kada navežbate, kada napravite recimo od $10.000 $1.000, to je 10% zarade, to je za vas veliki uspjeh gdje možete onda svesno da stavite recimo $100 i da krenete da radite na platformi na tradingu. Bitno je da prvi mjesec savladate funkcije ove platforme, kojih ima dosta, da se ne zaličete u prvi mah odmah, da igrate na najmanju poziciju, to je ova 0,01 lot. Znači najmanja pozicija, to vam je po 10 centi. Svaki pips je 10 centi u plusu ili u minusu. Što bi recimo na $100 iznosilo 10 centi u gubitku ili u plusu, u odnosu da poraste vrednost Bitcoina za 10 centi ili za 20 centi. 10 centi ako ode gore, vi ste 10 centi u plusu, 10 centi padne dole, vi ste 10 centi u minusu. Ja mislim da sam vam ukratko objasnio kako to funkcioniše. Ako ste bacili lovu da će Bitcoin da raste, a on počne da pada, vi idete u minus. Ako je kontra, ako ste stavili da će da pada, a on raste, vi isto idete u minus. Znači trebate pogoditi odnos Bitcoina, trenutnu njegovu vrednost. Da li će padati, da li će rasti. Kako to odrediti posle mjesec dana trgovanja, sami ćete vidjeti. Kako to funkcioniše. To vam je kao rulet. Crna i crvena. Ovdje nema zelene.
Znači ima crna i crvena. Bacate 50-50% na zaradu ili na dobitak. Pratite dešavanje cele nedelje, vidite koliki je njegov maksimalni rast, pa i onda se tu kladite. Ali morate biti pored telefona, pored već kompjutera, da ne dozvolite da taj pad ode u nedogled. Znači zadate sami sebi da li ćete pući $1, $10 ili $100. Znači u zavisnosti na koliko ste stavili ovaj lot, znači znaćete, odmah vidite da li ste u plusu, da li ste u minusu. Čim krene nizbrdo, gasite poziciju. Imate ovde close all BTC position ili jednostavno na X ugasite poziciju jednu koja vam nije dobra ili ugasite drugu, ali imate i opciju da ugasite sve pozicije. Vidite li da ako padate u nedogled. Ne dozvolite sebi da padnete više od $10 dnevno, tu nema logike. Znači morate igrati na manje, zarada $2 do $5, znači ili pad od $2 do $5. To je podnošljivo dok ne savladate platformu kako funkcioniše. Evo, još smo u minusu $68, vidjet ćemo kako to ide dalje. Za sada toliko. Drugi u trećem, kako se zove, nije ovo podcast, ovo je tutorial. U trećem tutorialu ćemo objasniti nešto više.